Blizu Grtla imamo jedan mali, jako sladak lokalčić, znači sa 44 kvadrata. Na ulici je sve, jako se dobro vidi sa ulice. Lokal ima 44 kvadrata, rent vam je za 1185. Lokal je stvarno tip-top sređen. Sad ova žena što unutra radi, znači radi sa nokte, znači nagli dizajnerin. Vi možete da otvorite svoj salon naprijed za kosu ili za masaže ili kozmetiku, a za sve što se tiče ljepote, tu možete da se ostvarite. Isto ako želite naprijed biro da otvorite, isto je znači idealno, znači ne čekaj dugo, radite aplöze, znači radite stvari što su unutra, isto ta gospođa spremna, znači da preko toga pregovaramo. Rent je, kako sam već rekla, 1185, to vam ostaje i znači lokal bi bio odmah znači da preuzmete. Mi vam isto sad budimo za sljedeće 2 nedelje, super je ponuda, isto vam znači dajemo jednu rent mitu kao popust, znači 1185 vam je od nas gratis, pa ne čekajte, javite se, proljeće dolazi, ljeto dolazi, idite